Next po. Guray lang, doktora. At daw kayo lolo na imbag na bigat nyo. Naimbag na bigat mo, At apo, kayo, doktora. Sige, doktora. Damdaman tani na sakit pa ito sakit ko nga nagtugtugaw de jairwar, doktora. Ay, doktora, kaya't kumalangay baga ken into oden kanyam doktora taapay ngay dati assistant now ken nurse mau de jairwar kay magbaga na mait nga anak kanong nga mabalig nga maopera ditoy doktora. Gore ka lolo niya itinagan nyo? Siyak ni agapito di magiba doktora dati record ko di tangayin surat tatay di assistant mau. So daytoy. Da kayo gayam ni lolo agapito di magiba. Aywan, 85 doktora. years old kayon, lolo. Aywan, doktora. Panahon pa ilang tigubat at dakaw, doktora. Anya iti problema, lolo? Umayag ko magaraw dagpa-opera, doktora. Ngagnay, ibagbagamay datay assistant mo, di Jairwar, nga aanag ka no mabalay nga maoperaan dito, doktora. Kaapay nga, kinay. Tubang tanggi kayo itatan iti pasyente, doktora. Di ka day tilantag nga mangibaw bawal kadagiti ospital nga tumanggi kadagiti pasyente, doktora. Marigrigat man wenno na baknang. Agpaiso day tan, lolo, agpaiso. Apay ngay garaw, doktora. Tago na datay assistant daw nga andak nga mabalay nga operaan ditoy. Gapo ka dayta, marigrigatak lang, apo doktora. Ay na, amaw, apo doktora, nabayag nga panawan nga inyor orno nga datoy nga operasyon ka. Ay ako ray maan doktora, datoy na ay, nanglako ak doktora, iti may nga si bubukal nga baka. Ay, tapnaw pagpa-operak, doktora. Iso nga damot iti sang kabasayt nga kwartak, doktora, para iti daytaw nga operasyon ka. Kano kas pangariga nagkurang, doktora. Intugot ko pa yan, dati nay, alakan siya. Ado tinagyan na daytoy, apo doktora, nga pangnayon ka, nga pangbayad, para iti dato operasyon ka, apo doktora. Ano nakas di lolo, ngam ospital nga min daytoy para iti mata, lolo. Kadagidyahan nga makabasa, kadagidyahan nga makakita, lolo. Ken agore ka man, lolo. Apay nga min nga kayo lang agpatugit. Nga,